Pozdrav, dragi baštovani! Ako želite jak i zdrav paradajz sa debelom stabljikom i zdravim rastom bez skupih preparata, probajte ovaj stari trik koji mnogi baštovani koriste godinama. Prije nego što vam otkrijem tajnu, lajkujte ovaj video, to nam je velika podrška. Odmah nakon sadnje paradajza dodajte 1 kašiku drvenog pepela oko biljke. A evo i zašto. Drveni pepeo jača stabljiku, bolje razvija korijen, daje otpornost biljci i pomaže snažnijem cvjetanju kasnije. Ali evo i kako. Pepeo nemojte stavljati direktno u stabljiku, lagano ga pospite oko biljke pa prekrijte tankim slojem zemlje i zalijte. Važno je koristiti pepeo od čistog drveta, bez plastike ili uglja. Ovaj jednostavan trik može napraviti veliku razliku. Paradajz će biti snažniji, taman i mnogo otporniji tokom sezone. Ako vam je ovaj video bio koristan, dragi baštovani, pošaljite ga nekome kome je potreban. A mi se vidimo u sljedećem videu na našem kanalu.